পোনপ্ৰথম বাবে মই জুবিন মামাক সেৱা জনাইছো আৰু জয় জুবিন মামা আৰম্ভণিতে কৈ লৈছো যিহেতু বিহু বুলি ক'লে আমি জুবিন মামাকে বুজো আৰু লগতে এইবাৰ যিহেতু জুবিন মামাৰ আদৰণতে আমি বিহু পালন কৰিছো যিহেতু জুবিন মামাই যি আমাক আদৰণি দি থৈ গৈছে আৰু যি আমাক সংস্কাৰ দি থৈ গৈছে সেইখিনি আমি সদায় চলাই নিব লাগিব আৰু পালন কৰিব লাগিব আৰু লগতে যিহেতু জুবিন মামা নাই বহুত বেছি বেয়া লাগিছে কিন্তু যিহেতু বিহু এটা বহুত ডাঙৰ त्योहार হয় আৰু সেয়া জুবিন মামাই আমাক চলাই নিবলৈ সদায় কামনা কৰিছে আৰু সেয়াই আজি কাৰণে জয় জুবিন Namaskar, my honorable guest, grandma, grandpa, uncle, aunts, and all of my sisters and my friends. Today I'm standing here for your supports, and I feel so good, and I'm dancing also. And today I'm feeling so much proud of me because all of you supporting me this much, and I like it this and I like this Boru traditional dress. This dress name was Dokhana and this was Arnai and the Boro dance was Bagrumba. This is all of world famous and Bihu, Adivasi Chumur and Boro. This Bagrumba. This three dance was so much famous dance in the world and the Himanta Biswa Sarma and Narendra Modi feeling so good on this all the world famous dance because this dance was so good and I also feel so good because today I'm standing here in News Live and all of my guests and all sister parts all of your support was today I'm standing here into News Live and I like it so much and I'm feeling so proud and I'm dancing also and I'm saying some speech in News Live also. I like it and thank you.